Karbi Anglong Presbyterian Church Sino Tangkang Kedo Ingdeng Nerkep Diphu Presbytery Ningkan Sek amaipi Kedam Tang ni Phain Kora Pho Ajopen Inkora Troxian Ni Thoma Pharman Birla Presbytery Amonduli along Kapaman Pon Kedam Tang ni Phain Kora Pho Arni Adapor Phai Troxi Pen Monduli Asar Asad Lang Ki En Pen Pangcheng Ponsi Ason Kaching Wajing Sai Padupondo Bangso phi puthot arni mate thang ni phain kora trok arni ada por phainer kepen krungching sayamai padopo Bangso krungching sayamai ahut kebangjia ningkan mate Ingdeng Nerkep Diphu Presbytery amaipi kapaman ponjia phan pendanglok sayamo kang horjia tumaphan kang baisetami padopon Kijutsi kang dukardom arni ada por phai kepen mondoli kapathiramai padopon Bangso hut bangtrok mondoli asar phan Pathir Pon Mondoli Kapathir Hud Mondoli Asar Akimia Tumaphan Arnamalam Ben Kapare Kapheleng Ponja Phan Mondoli Asar Jiten Thangcho Pensi Arnamalam Than Ben Paripon Di Mopeli Pulo Lake Malongso Nikan Thokya Mapan Kali Nili Lana Nikan Kelo Pasi Mondoli Asar Presbytery Maybe Kali Pan Retire Na Pipo Alama Lelo Kajinso Menaya Dimpang Kelao Alam kita makai sisi coba aja. Kita itu nanti lo mondoli asal tu macam tu. Lalu mondoli ahem kubinong ke la mondoli asal tu lo. Laki mondoli awak aku kecil itu berona. Mondoli asal tu ke muli jom aku kali deh. Arnam kamu ayam mondoli tu lo. Maybe kenalan tu macam ke kan apa sih binong tu lo. Lalu masih mondoli ayam kubinong ke mondoli asal tu lo. Alam itu apa mal? Keyakinan son. Binong lo, pasti mondoli member tu. Minta jadi apa jalan itu malah itu pilo. Inut mondoli asal mantap lo. Pathintang lo, mondoli asal. Anar lo porahud hempuan ke chomate Sacrament Girja hud Diphu Longri Pastor Reverend H Laldin Hluanga Hinpen Sikdang Ponsi Kachetong Donatum Ana Phansatame Sacrament Pipa Jerpong Negrupo ka cecini asopsi ini ka cecini namsi ne isiru akala ala bete apiso pator ide lote ana otoksi ne pa peno jisu apa kempar pa kesaklo kusi pa namsi birte atapa akhir ba ke nakam ke kempar pa Kalo agonta hebo anfet do Labangso Ingdeng Nerkep Diphu Presbytery Ningkan Segamai Pialong Methang Atheng Parpan Kaching Horponpu Luke Angdeng Nerkep Angdeng Su Inkoreke Thomalongpen Reverend Richard Lalrem Siama Hinpensi Than Parjupon News Report Karbi Anglong